Mulai ngendah gati Everandus Antinio latu mahina. Modus dogen magesah ngajak tunangan ini inisialnya YS. Saget montorne korban pelai bange. Kejadiannya ento di simpang jalan raya Kute, Jalan Belambangan Kute. Awalnya pelaku tekeng ngibur di Jalan Legian Selasa 4 Januari. Iya pura-pura ngajakin korban magesah. Padahal mulai kenehne jeli lakar melaibang motor korban. Pelaku ane asalnya uli Kupang, makin korban ane negak dhuwur motor NMAX warna putih lakar ngajakin magesah. Di subane sepakat, korban ngandeng pelaku ke hotel di Kute sawetara jam 11 peteng. Duh, nau lakar magesah hei. Di tengah jalan nih, pelaku Everandus ngaku lakar nyemak pipis malu di ATM Jalan Raya Kute. Mare nekat Belambangan di simpang Jalan Raya Kute, ia mereren lantas melintir limane korban. YS terpaksa tuon uli montore. Mare bakatange motorne korban, pelaku langsung ngegas, langsung melaib. Korban lantas ngelapor polisi. Sing mekelu polisi ini lantas ngidang nangkep pelaku dugas Rabu 5 Januari sawetara jam 2 ngelemang. Barang bukti ini masih bakatange di Jalan Taman Pancing Timur Pemogan. Alasane pelaku ulian dot ngelah motor. Tapi sing ngelah pipis, entu mekade jemak gegayen ke kitu. Kanit Reskrim Polsek Kute AKP Nyoman Sudarme nyelasang, polisi enu nyelidikin kasus ini. Apa ada hubungan pelaku ajak korban setonden kejadian. Tim Bali Express ngelaporang.